Ubah Charles Marngar UMDC ke Mauhati Constituency ulapan rambat penpau ke jing bam sengoyahap halor ke jing keranjong sembut Menteri Rangba ke jela ubah Preston Tensong ubalaong. Bagi arpu arteli kisnong ki bahap blok tu ki ban hap syaka asam bat ke sorkar kadang elek ban penbaik ban wanra ya kita kisnong sa Meghalaya. Dah kebabu jing keli bakum nu sembut Menteri Rangba upan bana bagi teki arpu arteli kisnong ki bahap blok tu kita ki badang hap sa asam. Ubah Charles ulabu ru ke jing keli bakat no sin usembut Menteri Rangba ke jela ulawan ban yuk kejat ha kete katany ha blok tu. Ula ong ru ba barok skata la ong ba ka blok tu kedai ke jaka ya kan at ka bamot ba empat don mala pen kam try manu bat ka padang don ha pedeng ke jeng pen bej ha pedeng ke jela asam bat Meghalaya de kumno la pen bana ba ka blok tu kedai ke bahap syaka asam. Kumunong mi khmat jongka Mauhati Constituency bagi pai ba kila jit yang adap da jing sko kendit ke bakrau bat ke jing pang ke mensim ban yo sngo bagi nong yalam ki ba khmat du ki nong yalam ki ba Rangba jong ke jela ke jongi ki kren ya ke ai ke bangi melak ban pedian menin kat bang nang don ha ke snong jatalong kawai ni kisnong ke bahap ha blok tu nomar ngadon program ha umlaper ngalayo ke kubor ba deputy chief minister jong ke jela ke jongi ba Preston Tensong ila kren ba ki arpo arteli kisnong ke bahap ha blok tu kimdei jong ke Meghalaya kidei Asam ngaskosi ba pedeng jong ke jing ya penbej pot penbej sam kabangi dang yahat menta ya ke second phase penban nakaliang chief minister uai ke declaration ke jing penbana baki ni kisnong bro arpo arteli kidei kisnong ke bahap sha Asam bat dei ban retransfer ki ke jing keli ke bang kwa ban keli ni kepor ye ba Preston Tensong kat nosin iba Preston Tensong ilawan apo ke border ke jongi ki ai ke jing pensisa ke baila ban pensisa ban ong ba arpo arteli kisnong ke jongi ki hap apo border menin marsenyo jing tip gidon gilong kemi ke bayam ki bajau man nakaliang ginong yalam snong jongi bepli ki la persang ban lomi ki kot kisla ban pensisa ban adu ki snam ki ba menshwa shwa ke jing yo ya ke jela Meghalaya ke jongi ki dan ki documents ki ba pensisa ki ba proof ba ke dei ke jaka apo put usam jong ke jela Meghalaya ke jongi nakaliang ke jonga ke por ngapen pau ke jing persya bat dalile rong imla ban pediang ya kan ke jing kran ke jong deputy chief minister jongi bat kalalon ke jing thang ke jing pai danut na ginong song snong jong karait nong tung ke jongi ke bahap apo blok tu kumunong mi khmat jong ke dong ke thany ubat tip pelen baki ne ki snong baro ki hap apo Meghalaya ke jongi kumbolong bro skata ngie kran namar bagadon ke jing ya ke japut ke jingwan ke encouragement nakaliang jong ke Asam man la kapor kumta suki hadin ya kini ke jakala penhap kum kita ke dispute nane border dispute nrai ban ais don ke jing penmana ba kini ke hap sa Asam te dalile rom laban pediang dada ong penban ba kini gidang don hap deng ke jing ya penbej ke dispute katangi ni pediang baros kata ni pediang namar balai namar gedang don ha ke jing ya penbej barok sekata ngi ong ba ke development ke don ke jing te agreement nado ke por ki ba menswa haki arwot ki chief minister jong ke jela Meghalaya bar Asam bagi development ki de banwan both side namar ngim palak ban ye pembej pon dang ha kini ki khniat sngi la ekran ba ke border opos ke de banwan hasnong umat ba hasnong umteli namar ngi suthu ba ke de dispute ba gedang don ha ke jing ye pembej tenrai kensan menin ke sngi ngamnang su ban dei ei menin ngi thu hok ipi ba tang siyo sngo yu tu ke jing penmana jong deputy chief minister ngamnang su ban le ei ngasngo bagi thet ki jaw barok ki la jamlut bat kani ke jing penbej put me sam jongi ngam tip kan poise ei kumnong ni kran ba ke sarkar Asam haba ma phi philadep ban declare philadep ban ong ba kani ke dei kini ke blok tu jongi arfo art ligi snong ki hap sepo ke dei jong ke Asam dei ban retransfer nakaliang jong ke sarkar Meghalaya ka ong ba ha ke jing ong iba Preston ban pai gini gisnong sepo Meghalaya namar gide po Asam kumnong ni kran ka sarkar Asam ka thap kti namar ba deputy chief minister jong ulapan bana de nakaliang jonga kumnong mi khmat jong ne ka dong ka thanyi dalile rongam pediang ge ne jing ong
Kejong iba prestun ngam tip balai keren klebit. Balai keren klebit kumni gane gade kejing keli. Bat nga condemn ye kejing keren kejong jong deputy chief minister kum nong yalam. Bat ngate dalilai ru ngam la ban pediang ikane. Tena kaliang kejong nga kwa ban ong kani kawai ka message sa government. Baka government kejongi ke hab baru deputy chief minister jongi dada ila kumba kalaban keren ro ihaban pun baik ye kejing keren kejongi. Tena kaliang kejonga nganum keren bun ksin rai tangka mendaga sengi nga sukwa ban penpau banga condemn ye kejing keren ngam sngoi hab nga persya ye kejing keren ki kam ki jam ngin senang pet ngin senang ipun baik bet kinong yalam senong kejongi presiden jong senjuk rumah senong ila ikermanin upen pau kejing sosi ke bakrau kinong song senong jong ne gadong kathan kejongi ki jau umat bapli bagi asngau ngin senang ipun baik ban ngin sepet ke ege ban mi nang ni ke ege bangin sim ya karai halor kejing keren kajong iba prestun song tiya mendaga sengi hingan nampanongi namar ba ngamla ban keren mangamaroi mangahi ngayeng na kasur kejong upai ba bat ki pai ba kin sasim ya karai da ka bakin ya rai lang ke ege bangi dei ban le persya ye kene kejing keren kejong iba prestun song